bafazi thobelana amadoda enu namadoda athobele athanda abafazi liligade abafazi lelo demoni lokuthi ubaba umthande mayisemsebenzini umthande mayingekho mayifike ekhaya ukuthi ixhifu kwade isichithamizi leso khuleka sisi ulichithe leso sichithamizi usixoshe ngoba sizokuchithela umendo wakho bafazi nobo baba hlukana nokudivorce ngoba nenza ingane ukuthi ingane abuse yake ingane ehlala ngaphandle kayise iyalimala emphefumulweni ingane ehlala ngaphandle kanina iyalimala ingcono ingane ehlala ngaphandle kayise imazi ukuthi uyise ithuna lakhe likuphi iyakhululeka ngoba ithi noma ixoxa nezinye ingane ithi mina ubaba mawashona hayi ukuthi ubaba mina ngimazi ukuthi ukuphi iyalimala lo ngane leyo yayibona njalo nengane engahlali especially nje ingane engahlali noyise iyalimala ingane ziyabathanda obaba bazo kakhulu ziyabathanda obaba bazo sure manje ke ingakho usathane andise divorce kangaka nje ngoba wandisela ukuthi lezi ingane zikhule zingenalo ikusasa ziabusekile enhlizweni yayibona njalo zibhlungu enhlizweni ukuthi mina baba ezingazimazi nokumazi babazo ezinye kwaye khona usahamba washiya kanjalo ngenxa yani lo baba shiye ukuthi umama kalunganga la ekhaya isiphoko makuyolalwa nje kuyiwe court makuthiwa nje ngene kamereni azi ukuthi ke nejaji lapho selikhona elusatane kuzothethwa amacala ijaji lakhona usatane yebo mangena nje kamereni amacala kwenzeka ukuthi bona ke nje abantu besilisa the most abawathanda amacala ayini angwafuni namna ngesengihambile sengibonile abawathanda futhi abathanda ukukhuluma manje thina siphiwe uyangizwa ukuthi ukhuluma kanjani siphiwe ngala angicishela kanti futhi sinikiwe yayibona njalo manje mawumama onamacala ukuthi wakhuluma ecourt ubaba uyadina ngoba ubaba mayifike vele emsebenzini usefuna ukuthi azophumula alale indoda ilale intshisi ikhanda icabanga ikusasa ukuthi ngizokwenzani kusasa manje makuzoze kuyoshaya o2 3 court icourt yakho engapheli hayi iye ibona ukuthi hayi awuthi ngishayisa umoya la kusho ukuthi angisadingiki divorce ke bomama bami nabo baba sibheke ukuthi ilona loyo wenza inkonzo yakhe bomama hloniphana bobaba ke ubaba ngizonibonisa ukuthi uphakelwa kanjani nginika intando manje ayikhali nginika intando yasezulwini manje